Bir матур шибәр кызны чакырасым килә. Үзе тыйнак кына, матур гына. Без үткән атнада, шуны да әйтеп узыйм, bir кайчан да Түбән Новгород якларында булганым юк иде, Худай шулай язып чыгарган. Мәдәнә авылында Сабантуй барып үткәрдек. Менә бүгенгечә мин ул Сабантуйны көне буе алып бардым. Шуның хәтле кызыклы, шуның хәтле яхшы һәм гади килеп чыкты. Bu kızımızı Мәдәнәдә дә бик оста итеп каршы алдылар. Бүген дә сез аны яхшы җылы итеп каршы алырсыз дип уйлыйм. Татар халык җыры белән сезнең алдыгызда Дарья Меркулова, Умыр Зая. Ay молодец Дарья. Жаңа татар телен белмичә, менә рус кызы булып, татарча җырлап карагыз сез. Ул булдыра. Молодец. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде менә Дарьяга кушылып, безнең сәхнәбезгә Сафра ансамблен чакырам. Фолк төркем. Хәзер бит безнең шундый яңадан яңа исем понятиялар. Элек ул халык төркеме дип әйтелгән булыр, современный телдә әйткәндә фолк төркем, Сафра төркеме. Каршы алыгыз, Сафра төркеме. Аларның җитәкчеләре Индира Сагдиева, Индира безнең Казан кызы, Казан консерваториясын бетергән кыз.
Miras ansamblini barıgız da bilesiz. Moskva Medeniyet Üzegi oldunda işlep kele turgan Miras ansamblinin da jetekçisi mine şu kız kichkinegina, yobiqqina Indira Sagdiyeva. Endi hazır sizin oldingizda Sofra Türkümü. Sizin aldığınızda eş davuşla jırladı Sofra Türkümü. Onlar üzerinin çıkışlarını devam edeler. Gümelek güllerge bulsa gülleri dibrelemiken, gümelek güllerge bulsa gülleri dibrelemiken, orada meni sağınğanda gümellegimi gülergin, asılı kışımı sandulaşım, jırlap şiirberemiken, orada meni sağınğanda gülergimi gülergin, asılı kışımı sandulaşım, jırlap şiirberemiken. Gümelek
Егетлер, туктагыз әле кызлар, берәм исемнәрегезне әйтим. Рима кайт әле, Рим. Икенче тавышны чыгылады. Рима исемле кыз. Рима Ишниязова, флейта. Һәм икенче тавыш. Гитара һәм беренче тавыш Индира Сагдеева. Бу әйбернең исеме ничек? Шейкер дип әйтәләр. Дарья Меркулова. Һәм инде Роман Косятников, татарларның татары, самый татар җегете. Роман. Сафра төркеме. Рәхмәт сезгә, җегетләр, кызлар. Киләчәккә зур уңышлар телибез сезнең иҗатыгызда. Безне тагы да шулай куандырып яшәгез. Хөрмәтле тамашачылар, инде хәзер сәхнәбез түренә. Сез беләсез, ул ханымны аның кичәләрендә дә булганыгыз бардыр. Ул танышу кичәләре оештыручы ханым, исеме аның Алсу Иркәбай. Синең зәңгәр күзләрең. Рас. Хәерле көн, дуслар. Сабан туйлар мөбарәк булсын. Барыбызга да шатлык китерсен. Зәңгәр күзләр китерсен. Әзрәк тотлыга күрәсең. Моны төнлә казарма сакларга бастырганнар. Төнлә казарма яна башлаган, казарманың нәшәле чабып чыкканда рядовой Хабибуллин штабка җигер дигән капитанга докладывай, скажи, что казарма горит. Теге чабып барган казармага, барып кергән капитан, что случилось дигән, икән, товарищ, кап,
Капи-пи-пи. Успокойтесь, рядовой, скажите, что случилось. Товарищ Капи-пи-пи-пи. Рядовой Хабибуллин деген, успокойтесь и скажите, что случилось. Я не могу сказать деген, можно спою? Давай пой, татары хорошо поют. Теге шума бирген жырлап. Товарищ капитан, пазарыма горит шула, пазарыма горит шула, товарищ капитан, товарищ капитан, пазарыма горит. Эй, сволочь, что молчишь деген, теге татарша 5 минут жырлағанша казарма янып біткен. Шүкір Аллаға, бүгін біздің бір нәрсе де янмай. Хава яқты, құяш балқый, татарлар, башқұртлар сабан туйын бейрем ете. Әмін енді шатланып сіздің алдығызға. Өзімнің яқташың десем де ярый. Буа районынан, Ульян білен Елешегіне ол район, Буа районынан, Маяқ колхозының алдыңғы баярқысы Алсу Фатхулинаны шақырам. Алсу баяғына кукурузник самолеты біле келіп түшті, әнәтіге ағаш артынданың кукурузник кімдер көрмеген, можете барып қарарға. Алсу Фатхулина сіздің алдыңызда, Буа района, Маяқ колхозы. Пресс меня мында неге нет, ну бар неге, на гармон. Ага, ну все. Ага. Bizge jitalmas iken, dostlar sağlıdır, gülle bakın soyulu, dağını baydı dilemeli, ne kısağını deme bu yolu. Dostlar sağlıdır, gülle bakın soyulu, dağını baydı dilemeli, ne kısağını deme bu yolu. Tuğan ilini taşlap gitken, sayrar miken sandıgaş, yüreğimden jırlar şığa, üzülüp sağınıgaş. Dostlar sağıdır, gürle bakın soyulu, dağını koydu killemeli, ne kısağını deme bu yolu. Dostlar sağıdır, gürle bakın soyulu, dağını koydu killemeli, ne kısağını deme bu yolu. Tallarga açtı sanıduvaş, fayda eken yası. Tuğan yaklarga bir koydu, rahatlerin duyası. Dostlar sağıdır, gürle bakın soyulu, dağını koydu kilemeli, ne kısağını deme bu yolu. Dostlar sağıdır, gürle bakın soyulu, dağını koydu killemeli, ne kısağını deme bu yolu. Dağını koydu killemeli,
Nıksağını deme bu yolu, nıksağını deme bu yolu. Alsu Fatku'na Jamaat Rahmet. yüreğine aytdım. Alsu ol mezekini yumurunu anlatırgan kişi. Nazamımzeli Buva rayonunun dram teatrının aktrisası ol. Alsu Fatku'na. Rahmet size. Rahmet. Rahmet sana Alsu özü oynap, özü jırlap. Hazır sirek bitindi. Hazır irotlar da sirek taryanda oynay. Alsu kay bizni xатын kız bularak talyanın taşlamayın. Talyanına toğra bulup kalar. Hürmetli tamaşaçılar, hazır sizin aldığınızda yigitlerini çakırasım kile. Tataristan jigiti. Tataristan jigitine tugileli Tataristan'ın kolası, baş kolası Kazan şehrinden. Tataristan Respublikası'nın ot kazangan artisti İlnar Yarulin. Tatar halk jırı olmağaçlar. İsa'mızı sorup beyramdan sizni. Sabah to'ylar mübarek bo'lsin. Birga deyip jırlaymizmi? Aylayız, ketdik.
Bayram Usar. İlnar Yarulin, Qozon. Hem biz sizin bilan hurmatli tomoshabinlar, o'rmadingiz mayli? Kayflar evetmi? G'irlatib biymizmi tag'in? Birgalashib qo'shilib jildiymizmi? Ay молодцы. Yoratam endi mana shunday tatarlarni. Hurmatli tomoshabinlar, hozir sizning oldingizga Tatariston Respublikasining Madaniyat Ministrligining medalina loyiq bo'lgan artistimizni chaqirib chiqarasim kela. U bizning Moskva tatarlarining turmushida gil aktiv qatnashib kela. Onsiz bir konsertda, bir savan to'yda, bir kishada, bir jiyinda o'zmay. Shuning xatli aktiv kishi. Kishi bo'larak da butun yo'qdan kelmagan jeri yo'q. Yumshoq, aqlli, sabr, tiynoq, o'g'il jonli, tatar jonli xotin qizni qarshingizga chaqiram. Qarshi oling'iz. Hozirgi vaqtda Podolsk shaharida yashamishi tug'ishi bilan Tuban Novgorod yog'idan o'zi Zaynab Sulaymanova. Bayramlaringizni bu jirningiz butuningizda bilan
Süleymanova, Zeynep, ming rahmat o'zingga. Ming rahmat. Ming rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Hozir endi sahnamizda estafeta naqovat Moskva artistlarimiz qabul etib olib, tag'in olg'a taba boramiz. Xo'sholimiz Moskva madaniyat o'zagi oldinda Talyan ansambli bor. Bizning Talyan ansamblining yetakchisi Rossiya Federatsiyasining ot qozongan artisti Ildar Hamidovich Shigapov degan o'g'il. Bilasizdir siz uni. Tuban Novgorod yoqlarining Madana ovulundan tug'ishi bilan Ildar o'g'il endi mana bizni aydab borishi, u bizning o'qituvchimiz, u bizning uyushtiruvchi, u bizni mana sizning oldingizga sahnaga chiqarib bostiruvchi. Biz bit borimizda turli yoqlardan kelgan, shit zo'r qolaga kelgan, shitigi odashgan allanishib o'zingni his etib yuraysan. Mana shunday kishilar yo'lda uchrag'ach rahat bo'lib ketadi ko'ngillarga. Rahmat aytasi kela mana shu bayram bilan o'ng'aylanib Ildar abiga ulug' rahmatlari bizni yetkazasi kela. Bizni uyushtirgan uchun, bizni tatulashtirgan uchun, sizning bilan ko'rishtirgan uchun. Hozir Ildar abini men sizning oldingizga chaqirib chiqarim. Endi hozir sizning uchun jirli Liliya Aminova Ildar Shigapov jetaklagan Talyan ansamblining solistkasi Liliya Aminova. Без лысого согласен, я вот таян доросла. Я хотела бы сейчас, я прошла полгода. Bizning inishning yorina, yoqqan porlash qadarim yo'q. Yonimda sen bo'lmash, bizning inishning yorina, yoqqan porlash
картаймый торган ханымнар безнең Мәскәү мәдәният үзәгендә. Шуның хәтле, алар белән күңелле. Без кай вакытта гастрольләргә чыгып китәбез. Шул ханымнарга әйтерсең 15-17 яшь. Менә җырлы, моңлы кешеләр, шуның хәтле бай кешеләр. Шул кешеләргә тиңләшеп яшисе килә. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде сезнең алдыгызга тагын бер артистыбызны чакырам. Ул артистны беләсездер әзрәк. Бәлкем, күбегез белә, 70% точно белә. Ул артистны чакырганчы тагын татарларны мактап бер сүз сөйлим әле. Әле бер вакыт бер көнне татарлар Марска менгәннәр. Татарлар Марска менер алдыннан Америкалар да менгән, японнар да менгән. Шул марсианнарның дневникларын тапканнар бер көнне. Ул булган ерак түгел әле, 2014 елда булган бу хәл, бу дөрес хәл булган, чынлап хәл булган бу. Август-сентябрь айларында булган, иң башта Америкалар менгән. Марсианнарның батискафларын тотып алып, теге улавливать итеп, инде үзләренең әллән бер сәкейләре белән, приборлары белән 3-4 сәгать эчендә бу батискафны кайырып ачканнар, үзләренең технологияларын кулланып. Марсианнар алар әзрәк кешеләргә ошаган икән, но әллә ни кеше гәүдәсе дә түгел, но аңлыйлар ди кеше сөйләвен, чынлап булган бу хәл. Америкалылар гамбургерлар алып барганнар. Марсианнарны гамбургер белән сыйлаганнар. Гамбургер бөтен марсианнарга җитешмәгән. Кемнәргә җитешмәгән? Шул марсианнар Америкаларны үзләрен тотып ашаганнар. Ярар, шуның белән эш тәмамланган, бер 3-4 көннән, шул ук август-сентябрь айлары булгандыр инде 2014 ел. Японнар менгәннәр Марска. Японнар бит инде алар безнең передовые технологии. Бик тиз 2 сәгать эчендә батискафны ачканнар, үзләренең сушыларын тәкъдим иткәннәр марсианнарга. Бөтенесенә җитмәгән, кемнәргә җитмәгән? Шулар японнарны үзләрен ашаганнар. Сентябрьнең 15-е булган.
ханым. Hürmetli tomoshachilar, yoshlar kela sahna bizga, yoshlar mana ham bizni tog'in da dardlandira, yoshlar bilan birga dardlantirga biz hazırmiz? Hazır albatta. Bizning endi Moskvada Tuban Novgorod yog'idan tatarlar bek ko'p. Nijniy Novgorod roli deb aytasida kela. Hatto o'zim Nijniy Novgoroddan bo'lmasam-da. Alayda dirisini aytganda bilan nasamimiz ele Nijniy Novgorod roli. Hazır har xilda da Yandavish yog'idan tomirlari, Tuban Novgorod yog'idan Moskvada yashay turgan qizimiz, talantli qiz, shevar qiz, jirshi qiz Renata Ilyasova Sinul degan jir bilan qo'shamiz. Sizning oldingizda Renata Ilyasova. Esenlermisiz? Birga biyik. Sinirgen uylarım böyle, atın yoluna gülüme. Gümürlük geriye birge, bu elim bu üzeme. Gözlerimde güneş nuru, yakıp donur bakışı. Dünyanın beni çatırlar, mehabetim akışı. Yalqın ansamblining artistlarini biz yaratib ulgurdik. Endi ham hozir tag'in sizning oldingizga chaqirib chiqarasam kela. Ikki yigitlar bit hozir ko'zga sirtirganda yo'q. Shuning haqida siyrak, shu bit xotinlar. Bizda da shulay siyrak artistlar orasida nomina eng shinlari, siyrak bo'lsa-da eng shinlari, eng yaxshilarin, eng lazzatlilarin, eng zotlilarin hozir qarshingizga chaqirib chiqaram. Qarshi olamiz. Nijg'ar yog'idan, Madana ovulundan Rafiq Validov.
Hem indi Başkırtistan yigiti Tuymazı şehrinden Aydar Magzalov. Ali Rafik üzgüne bir neşirli. Anlar iken. Rahmat biz doğru. Nijgar ham Başkırtistan. Rafik Valetov, Aydar Magzalov ham Fanila Sharifaliyeva. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, tog'inda qo'llaringizni azirlagingiz, oyoqlaringizni azirlagingiz, chunki birga to'g'ri kelishik. Sizning oldingizda butun Rossiya konkurslari laureati, yaratgan jirshimiz Alfina Ahmadjon, Qozon, Moskva. Hayırlı kinim tağım, bile sizin karşımıza çıktım. Alfina, kişinde hazır, kiş. Bursa kişinde iyi, elbette kiş. Beyran bilen bizani, berkat şatlık, isenlik, sağlık tilep kalam, her barçağızga, men sizni yaratam. Alfina, gülmegin matur. Rahmet. Tapmaklar, elimizden yaşırmadıyız, yiyiz. Rahmet. Yüreğimde yandama
Why